Sadır Hocaevich başına olup birlikte kelgenden beri 3 yıldan aşık vakit öttü. Yakında da şu başında da birlikte kelgende Kumtor meselesini kötörüp çıkan prezidentimiz. Kumtor meselesi boyunca biz 2 prezidentti, 4 premier ministerdi, 2 spikerdi, 10'dan aşık memleketlik hizmetkerlerdi. O şeyde oturup 20'ga yakın memlekette işlegen çoğun hizmetkerlerdi cevapka tarttık. Oşulardan işlerin izildep çıktık. Oşu'nun negizinde Kumtor'du biz memlekete kaytarıp aldık. Oşul cevapka tartkanга hareket kılıp tartkan adamların arasında ömürlük dağı bolğon. Bunu men açık aytıp koyayım. Premier minister bolğon maalında uşunun Kumtor'ga karata jasagan ушундай иштери бар дегенде мен биз текшерип чыкканбыз. Эми өмүрү капы болбош керек, биздин бекер гостиницабызда да жатып чыккан ошо маалда. Так. Бирок бул жерде мен эмне айтайын дегеним? Мен айтайын дегеним, ошончо мамлекеттик чиновниктерден бир гана Өмүрбек Токтогулович кылган кылмышынын жоктугуна байланыштуу деген бир эне менен акталып